Eccoci qui amici ascoltatori, di nuovo qui in questa nuova live con Maurizio Gastaldi e Veronica Pisano, cantante folk salda, stavo dicendo perché stavo parlando con i cinesi e mi è uscito un po' di pronuncia cinese, scherzo ovviamente. E cosa volevo dire? Mi sono dimenticata, abbiate pazienza, stavo dicendo, dovevo dire una cosa. Samonza del Baule in lingua russa, cantatela insieme a noi in lingua sarda, tradizionale sarda. Questo è un brano tradizionale sardo tradotto in russo dalla mitica Eugenia Scerba. Монахини Паула, сердца наши с тобою, что взгляд не оторвать, да земля их заглотнула, спустились погулять, земля их заглотнула, сердца наши с тобою, что и взгляд не оторвать. К новому монастырю, что взгляд не оторвать, земля и заглотнула сердца наши с тобою. Ах, старенький звонарли, а вот в моей груди ты, на всю ах, жизнь мою ты зажег пламя любви, бил в колокола смерти, зажег пламя любви ты, на всю ах, жизнь мою ты зажег пламя любви. Рожденный в раннике, мужчины ведь такие потребуют любви, любви, но ее взамен не жди. Красоты не скинет ни сухие охлажденные разники, цветочек красоты. Мужчины ведь такие, любви о них не жди, а те требуют в любви. Не скинет ни сухие, мужчины ведь такие потребуют любви, любви, но ее взамен не жди. Bravissimo Maurizio Gastaldi.
Ora chiudo questa live per aprirne un'altra con l'ultima canzone di oggi. Per oggi chiudiamo con la prossima canzone che sarà La Tempiesina. Non perdete La Tempiesina, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, mettete un like al video. Non capisco perché sta saltando là. Sicuramente perché c'è attaccata anche la chitarra, Bene. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. A tra poco.